Blessed be the name of the Lord.
kali. Na wale mnakula na songo na minagamu. Na wale mnamani na mga kaki na nasingalinga. Hallelujah. Kimsana magikimuli ng mga guys. Na wale maturangan na lotamo ni muli na ba. Endorangan na kauli biya mga endorangan na songo na mo. Kimsawa nuni kami kimuli na songo na mo. Minta mo na songo na mo turang mikimikanga. Isa kami na ka na lamay maigin na lumibani. Binawale usar na uwo binawo. Sawa tambuy muli roko mindondo nga kina na kayo. Sisu mimitura kami na ka. Mimi mga mula tina itu. Kaya lang ito tuloy sere na sendeta. Tangan patalaman na sendeta. Nuna seraw. Ito ko magiging na sendeta. Nuna sere bariri. Hallelujah. Lupai wala na kata tuwa na sendeta. Hallelujah. Saturate me in your presence.
sekelilai. Jesus. Kita bingkai bawa betul kalau kami masuk lagi bingkai. Ini kami benar di sini. Sikit kuan ala wang naka. Na wala turang sampai tibura turang na memang sok kalau bekem ni. Kita memang lebih bekem ni nak kalau bekem. Kita belum turang ni kalau sok turang bekem baik. Sok kalau bekem ni. Kita memang ada terwala turang ni kita kerana betul nak kalau yang bulan apa tak bekem ni. Kita ni saya nak nombor tiga tiga saya kata nak nombor tiga apa. Kemudian nak kalau boleh satu tumbuh tamu tu nak kalau pernah nak kalau istak nak kalau cakap apa. Ya saya ni tu nak kalau wali betul ni. Saya kata ni tu nak kalau nak boleh terang betul ni. Waktu ni mana aturan ni lagi kami aturan kami dah mana boleh suruh aturan kami sok kalau betul ni. Kami bakal hati orang nak boleh share nak boleh buku ni memang kalau. And thank you Lord for your glory that we fall upon this place of God. Thank you Lord for your favor upon our life. Favor with God and favor with man. Tuhan kami bisa lebih kami nak keluar dari kami siapa. Namun teman non bulan non itu mata Tuhan kau Tuhan non disia. Non desingan kita non demanda di Tuhan kita itu tidak bersuara. Berbeda itu Tuhan kami Tuhan saya pun lebih kau ni apa kalau mata kita non bulan Tuhan bulan non terbakar. Memang tak itu Tuhan. Desingan kita demanda di Tuhan kita toko di kami kita non terbakar dia tahu tu non apa. Di bukan non bulan Tuhan. Di bukan non memang bulan sesuatu Tuhan mereka memang sesuatu Tuhan kau solikan. Kami Tuhan aku ni nanti bikin mami. Kami Tuhan kami nanti bikin ni. Asal teman guna sungguh ni nak kami nak simpuan. Nomor tempat Tuhan ada susah kita baca dalam di bos. Satu dekat Tuhan memang nama kita di sini Tuhan di bos. Nampak tak lagi sini. Mereka berbangga kita pada Tuhan dan kami nak simpuan Tuhan. Usah kamu orang kami nak bulan nomor tempat Tuhan itu lagi ke Tuhan itu lagi buat tadi bulan. Nak Tuhan ini nak buat orang nak bulan sini. Nomor bos Tuhan ini kan nomor bos di sini dia sudah lewat. Dan telah itu ramai bukan orang minum itu resiko. Nak belum tengah Tuhan nak kalau nak bulan tematera orang cuma Tuhan mana biasa berbulan. Osah masuk ke Tuhan di tanah nak berbulan. Di bukan nak Tuhan sampai Tuhan tu mati di bawah bulan dan nak berbulan. Sampai ke Tuhan ada di bawah bulan dan nak berbulan Tuhan di bawah bulan. Orang tu tidak buat kita Tuhan orang tu Tuhan main lagi macam ni. My friends say my Australia manusia ni my beauty. Mana tu kalau Allah makin berbulan dengan Tuhan usah tambah nombor tahu apa baik ni. Kena biasa tengah Tuhan itu. Tunggu yang beri kena nombor Tuhan. Ni nombor orang cuma Tuhan kena. Live stream mau nombor Tuhan. Ni nombor orang kata Tuhan. Nombor bulan bulan. Nombor teman nombor tu bulan nombor itu mata. Nombor itu kalau Tuhan ada tak. Kita benar sebut Tuhan. Nombor teman nombor itu sebelum nombor Tuhan satu boleh bikin. Satu boleh tengah bikin teman nombor program sabut tu menaker. Satu boleh kita bikin teman tu nombor ni nombor kalau mata satu Tuhan nombor kalau. Orang itu nanti nak utin nanti memang sok lalu kita nak kaya dengan Tuhan. Sebenarnya kan tidak nak bulan Tuhan. Saya kata betul Tuhan nak kami kita waktu sana untuk Tuhan. Tapi nak kami kau di kita bikin mana? Malah betul sama Tuhan kami mudah boleh macam Tuhan. So tahu nabi dende so nabi tu nabi ni ulum dende so kan. Siram nabi kah kilo Tuhan. Kami mental betul kilo Tuhan. Kami baru sih nabi kami ni bawa kita. Nasa roda mago orang teman tertumba teman kuturan air nembul. Enak kau dia dapat itu. Teman terturang air musuh kau turang, orang neserik kau turang. Enak kau dia. And thank you Lord for your favor upon our life today. Favor with God and favor with man. Turang ni dapat temu ni memang bulu turang, sini turang.
kan pagkamulon kita tali bondo. Amen. Saya barangkali turunkan langsung sahabat tengah balik sini sulit tolong untuk na BFF. Karena kami kami berada Jack, tolong juga kami mengulang kami senang. Praise the Lord. Ang ating doon saya ko talaga tumanong mong katina ng manrali. May mga mora di buwan na kaluwa na sinalintay. Hallelujah. Ang ating doon talaga saya ko na simi.
minta tigo na balik kalau. Haleluya. Oh, kita lihat mana sini mau bikin kita bagi weekend. Praise the Lord. Bukan kita pakai tuh mata tigo na lo tuh menikah lo tuh bambu tigo weekend dah. Tigo kau bambu tak bambu gini yang mana sini deh. Wah so tahu mana anak lo. Lo tahu saat tigo weekend dari sini deh. Haleluya. Lalu pun kita terkasih na New Hope Worldwide Assembly of God dua. Kalau yang nak boleh nurut bagai berhenti di bagai berturun mata bos. Kena lain lo tu num tu bolu tu. Lugu kita itu sini kalau mobil kita bagai bikin tu kalau kayak gitu. Mana be first weekend kita tala aku lo bagai tua bagai berhenti apa. Bagai berhenti semua sebelum kita bagai berhenti orang mana itu orang Yesus. Dan kami benar di sini. Saya mulai kita bagai ngomong. Praise the Lord. Kata orang Sacramento Vision. Kita bagai ini bagai mata upaya. Kita bagai Tuhan yang mulai turun Yesus. Dan saya ni buah. Saya mulai kita bagai kasih dia boleh hidup kan. Kita bagai teko. Kuasa sota kita orang boleh menangkap. Apa lebih nanti ini. Boleh ini. Sakit kita bagai Tuhan yang mulai turun Yesus. Dan saya bilang di buah. Saya tadi mulai kita bagi. Kemuri na bukan orang rumah. Kemuri na bagi kemam itu teman kita bertemu lebih seketam. Kalau baru satu mencapai bagai kita lebih Camani, bagai England, New Zealand, Australia. Benar benar apa sosok bagai beriti. Beriti beriti lagi kita cuma besar sarai butuh apa lagi. Kita sakit tak boleh beli. Enak balik kalau enak mana turun Yesus. Enak sini boleh memang mana kita lagi bibak kalau mata kena kalau. Enak kami bila di sini. Saya boleh mau kita bagai turun mata sere. Haleluya, tombol boleh belakang. Enak sini. Kalau ada di mana sosok kita boleh. Haleluya. Praise the Lord. Apa dari tambul boleh nak bikin di tengah itu buat kita bikin dari bulan. Kita cuma awal beli kelompok. Apa kau sini kita butuh pengen ada ni di bulan itu mana sini buat kita sakit kita buat kita ni. Dan ada di mana tu orang Yesus. Dan kami bikin di sini. Sekarang ini bulan kami nak jadi bagian sini lain. Usah sudah satu datang terkasih nak bulu tu buat bilang mulai itu mai. Dan kami buat. Tuhan mana waktu sopan kelompok. Tigo na sinabaru ko na pagkakalitik na nabalot ng tulot ng buwan duman na pasusunod ito ng buwan pagkakalitik ko kinabakalili mo ng buwan kaya na may ito mani mayira ito kalbi ito mani Arturo ba ito na presyo worship na nabalot ito buwan Kamu terus serta luar pulau, hanya kaki baru aja. Dan nangai sama ni bukan dia tak kenal punau, misalnya punau kita contoh. Kata nas bilikan lebih, belakang diturang di bawah. Haleluya, nama ibu Romo. Haleluya, Romo dia bawa biwakkan ya. Haleluya, praise the Lord. Nasi kalau dia nak apa na. Untina mga mengo na bulmengo. Jadi dasar mo tungan ni punon tulo sa nawarong terjukin mo to pula. Itataka bakit ito. Ana mga mengo na sumulay. Oto si tamo sa di sa bulong September na bulo oso studio kita to na kacil ka di sina. Ya na may lutar ni kaya na magwat. Magwat na si worldwide na sa tumay. Ito sa world to na kacil ka mo sina. Lord Men's Fellowship na National Fijian Fellowship. Karena bagai dulu cukup mai Santa Rosa, ya nak kami betul betul gua, bikin dalam Men's Fellowship sahabat orang cuma bikin dah, yang masuk cukup mai ini kami sini ini lain. Amen. Nomor di tantal kasih, haleluya, menamai bulan bikin dah. Siapa apa yang nanti mau sahabat betul cuma mai live stream, haleluya, praise the Lord. Amen. Sering kita roba yang bulan kita kaya. Alhamdulillah. Bulan mati kita mana bulan ini kerana kalau mai biti bak bulan kita kita. Kerongan dia tu namai. Nabi ni mai ngandre ngame kero wadang dang balilai banding bibitan taong kasih dan nabi ni tak nak ngare tu kan biti babi minang tati ko nabi masuk lagi ni do kai barti bayani terus binang cikuna bang tante klan nero ni kita mau babi nak tal
na tampanangan ni buke binaka tos binaka ci nakake ni baleta na songolo tu mai biti tos ci na bibi saw baleta na ni mami structure wo ki mam saba ni tanta na ko ni rebo te ti na biliutaki ni baleta ni tos bo ki man sa tos ci na ko ko bota ni ba ko rote ki man tingana turana na ko na saba ko ra list ci ni mami ba ratiti ko na pula pakayalo ni mami sangay ni ki mami bakan do bata tak mai meron ni do bata na mo ki mami mo kina na kenang garabi na itay bakan bimpin non retareti ko na yali meron lesu wan kalo tos ci ko na baka tos ba na sartiko sen gel matay tingan yang bakin di mga binakin na structure klani setu so na may teething problem so yesi ni makalele taki mami ni mami redeti ko na raibo tu lebu ni na tor na ngauna ni ata na ngauna mesana ndo bata mai sana remsa na sana toto sana ni mami toso o mga binibitang tao na kalo wikim ni na ni ro mole kena February ni kalima ro ndo tin kaba kero mole kero ba binibitang tao ni song lo tu mai no sori ara bitoko ni na masu na bakaka relesile ko na ngona bakalebu me demo tiko na talangkasi kami kemungendo wai type tingana singa tambo ya teka ngana matay singa tambo kero mi atani ya wai type tinga mai me aba ni kero les dal mingo baka bona na kero biu kina me kero mole na sas baka rasa kero mole bono lebu e baka type tinga me ne talangkasi ka kero saba binakta tingana kelo na bukni no na alontina sando ya lundi no ko ekadike do baktara men dalak dur mena be kan rendre meronin da tumbukina men daroni bagare di ko tinga bakan dua me kan ni da bere ya kitale na lebna bunua be yo no kita bakarendi ni vale bakarendi dal tal ba min minak tak na kelo na rakio yo dur matingo lebna be ka e ba uli de tikina turang ba din nambulani ni bakarorongo ni kila ni selim na beka seron bakaba yang nraki mantangan ko ibina katti ko bion naturang mutu bangan dua tiko ba malua bakarorongo ta garap tuna non lumuti ka kerwara tiko na beka mo sigan wana tuna ko sa ba bina kina ba kele pon ko ana bukuna na be taki be tumbertiko be ke man menosor ke man minana magtiko ana beka lele ba sababar tiko naturang ke man me ba bakarotal tiko na tarbalotu doneta via non moneta talangkas mengen di berto na buke yene mayoten na tomate vi bande ta kina turang militar tal balot ka kimam sana na magsige ng gonalin sungsulot sa oto tinito singa tambo kito sa kimam sabo mo de mana balot makawa kimam sato kimana temporary worship center total tarma batingon sala meki mamina mama kichigo na kiana sa ngai me demolish tak na kama kami sana tigo buta na kama. Praise the Lord. Kasaba bin binang ta tigo ni kalunggo yung bula na be kaya tak bin kenda en la kama dutu bagaraw ka bakanda talera ram da bure tigo na kaya binang ka bin kenda sa sana tigo da bula bagaraw tak na bosa iseng ni rani seng yo kana be so tak bin kenda. Nabi inrakin ren dalak du rumah nabi ngono bibina ko kwesen yalla ta ko ne sang gondo ni bidiken sene bidiken en reni kan da tinga men dalak du rumah batake ko kan ni ko li tu li kan da tiko sa ngasi ko me na yang go tumba ko na le lo ko pasanga tiko ko no ko bo itiko le talera rotiko le udui ko ka to ko tike ko ya le bakana na kinona buni kan da toma kaya ubia metal no chinga kina bikem ni bakal lek sar na wele butal bikem ni nandau basic ketiko mai be mosulek tikan bikem mami biti bekira ne ro ngale lesu kito ba bale kito sama kami minang takati na alon dina ni kaluli buat angarabati ka ubia balo kagat tekan dan asing lebih dendai se rakin da ni bula entendu la ko durumati ko se alon dina tikuna karena kaya na bosa itu kundi saya alon dina ko ka dibiken. Amen. Me bakal ngatikim ni na Tuhan. Amen. Lebih tikin na klo. Roko bikin na klo. Dokek na klo. Tiko. Amen. Amen. Ano ba rong
special number na rongo sere haleluya ko mi ki mi ba ro tu mai wa skis ngol chen boy ba ngol ni ki muni uli maklo batte ki kina uli bayalo ngata ki kina labet ki na ko wer ka sine do ba tu le lomu haleluya ngani sermo ko sen ki ni ki muni na ko wer ka sine Yes, Lord.
Sotia ukina bertu mentoka mekuna wena kami kual na karusa bulkaon ni sina telenga mengo na September combine peye ke na pala telenga ke and sin for white and vitu na koloka na kabi na Bay Area Combined National Fellowship na pala ke and polo September
Mamdombosin matumbosin tirara ni sinatamu maingoni oti na lotu. Lagi ni osos bicara na baruai. Amen itu sana banyak tengano sinatamu betul bos kina oti lotu. Amen. Romo tu kesana nama kita untuk mai. Kena baru cumai. Kalau dalam cumai na, kalau na, kalau kan baru romo bori, baru romo gunau na yuturi nonton bingkai na lotu tunggu. Belum nak cubikan na. Haleluya. Tidak ni sa kalau cukup kali lain mati di sini. Untuk bangko, untuk dulu. Kita kena mati di sini. Nak kena bakasa. So sengai tandra, so sa tundolu, so sa kala, so sa Andres sa romolo. Haleluya. Doa ngana bunuaya na tuki na nano mati di sini. Ya, kasileru belum nak cukup kau berkandar waktu cukup kena bermadala kemana waleru sana. Ni bulun bina. Praise the Lord. Amen. Como the Lord so wonderful. Yana kata bila kata wonderful bulun bina kali bulun. Seni tabi rawa, tabi mimbi, tuma kena kena do fola, tuma kena kena sesana, tuma kena kena yawo. Ini bukan dari curi tabi. Ana bulun bina kema mimaru waleru. Amaru tengah menitiko ada mutumo. Amen. Semua ni bulan bikin membuat berusaha. Amen. Tapi kita berdoa dengan doa bersama sama. Bersama sama bersama dengan orang lain. Menjadi sebagai kata bos keluar keluar kita kita berdoa. Sambul nak. Ini baru rota yang natural. Ono menina wabina boleh sana iro sulit mai. Kalau mai tiga nelo tunggu, kalau mai pergi. Nalar na waktu tu mai banande, wadang ilang. Sama isem satu waktu kena pesulit sama itu. Nakatali na may bikin tayo bikin ni na warung tu may na besay bura-bura sa tawititiko kamaro tayo na may bagay tayo ni ko man ni warung tiko kasi ni wati tingata ka ni kalo na boso bikin ni do na bono ike na bang wala ni tutu bikin ta to sa lebu na ka ubi ata buto batem do na lebih kemuni ya rei dia utik ngaya namun ya nak nama ya tapi orang tu mati simrei sama rei dia utal tengok ni saut na nungguang mulai mana termat pemandang makin lu tanggung kali lebih kemuni na nunan termat oleh itu kini untuk nak kata mana lebu sarupon ngakin nak ni ketika Vitu ni singa, yang singa tu si ni ulo septem, yang narono dulu tinggal tu. Kero ang malamay kino may ote ng boss ni may vidi, kero may boss ng boss kay burubura ni pentiko na lot pentiko na burubura, ada ka may Malaysia, kero may singa bakina, kero buko may kaya, kero may Seattle, ako may Sacramento. Kero mai Auckland sa tuba kata itu na boleh kero mai bagai tabikin Auckland do vera boleh tunggu kai bukan dore mai balkan sa tapos ng tema katinggaw itu ni singa tu sikia ketua kero tinggal balik bangsa nanti orang dintal tala au mas tiga orang ni berada masih rumah ni mana yang novale sister apartment sister. Levo se vio natural. Levango vio natural. Ona oabana nanuti ko na enanganga ba hel. Nanu bana nanuti ko me vio na kilometro sa tal. E batang ne din no gumbula ba hel. Kina no bungara vital. Patigan go banana. Sangai bo se vio ko ya. Bueno ne tutto ko.
ona vorau toso ada ne botangan ngandi ino mo bengra mata tabina sarave ona kose kene wandindina ni ukadi virandin tal e wasanga ti walikur la ma koe ke ro me Victor Linga ke ro masubat ni ke ro sabe usai ta ke ro sangandero ke ro sabai o boa turan pina voleu anu meni bina kat ni toso da ne ro mulo wayal kene botangan ne ro bengra ke ro sabai o kina ke ro satu ora ke ro tale ora ina daba nga bone bina kat ke ro daka ke ro rawat ke na tumbu ya tumbu ya ke ro witena lawan wani mat saya barita ini sangangan dan tina sarmelo ya na singa tusi singa bolulu ke ro la konan dona wasinga le wadaka dona kana wateni sinsu daka virtoni tal lengil ke ro lagokin ke ro lesmai me ke ro dul sarangai na ni ro apartment on dola batu na katu o sabakela ne sa malumu ke sana pon dona semanang malumu o sama diu tatambosom manendante gai turio moredi ne sangame tumireo da o sabakela ne sa simba no betu da sama malumu ke sana ne simna kelasan sandonale sana usa o kandono mas kero me masen o tatal jo senge bitikero tu mengali mana ini tu mana liti pasal kalau buat kalau pun isan tu nelayan kata dia. Cakap sana, mereka ibalimbul, sangkirin nana iman. Ada ni ibalimbul, satu wanita kan bunuai, isatau dia nak stop, ausah stop. Maina nungsi tunai na idakaya, warga itu na ambulance melok maina, berandom mebikap. Sa ubakalan sa matanya sangkui muli. Dengan nevang, usakilan sa sensaran kaya bal, usakilan sa. Sindon na lang kinung bakasan. Kuaturan ang begaling ngau kaya lang kinung bakasan. Pero hindi ulang ito tolong bakasan. Sa apa sarangay? Oyada balimbula, nalaman ito ultimo na neawa. Quando binakatin dona wani matitingo ibalimbula na kan stroke ke bakawayada and within 3 hours time limit and randro to laiko nilai vanay na block ko block o mani kalonga teo ni yadon doniani whether tuan ro tan limo na kalok to la kalok ya dokina o tingon dona o me expand on ne lo mai veo bunuan sama itu na sa we are telling you that you have a stroke. You confirm that you have a stroke. Saba madal tayo yung doon naman titingo, we would like to inject into your body. If you agree, saba ya pa. O saba tatar saba, may tunig ni mo wando niyo. Kamantarno ka because this has a risk. And doon na rico tilike. Kaya mga naman sinta ka ba naman tingo. Sana kabamot na rai na numon. Ana risk, ricote. Ia nandong do esulia na kalo na muna. Inay volantamo, when there is a risk, faith is needed. Imo biya wamo tan kalo. If I sena, then it's the other way. It's the other way around. O saman kayo, do ay. Ano nung saba kong bote tiyo na kalo, isa. Di ko na yalo. Mau nagsayado kinalang kaya. O singaruan na ICU. O singaruan na ICU. O may singaono in a general hospital. O may singatini valeo. Singatini gawal todo kaya. Kabula 5 na nagugarawi ti baba unay. Ngayon ko ni sa binakot mo ni sa rida tuno. Kakalang naman yun. Lewa na kalayaw na sinitang matawag kami ni, magtawag na kami mo. Ano masabi kami ni na kusin ko. Kanga kiroto raw. The way to go up was to go through.
what we had gone through. Yang anak kecil itu, sandu na kali, sandu an nabi waktu boleh, sandu an nabi tarung ini. Adversity, kira sanggai lapar roi bawa uli kena voltan, o bawa uli kena iwal, sanggai bambasi kata kemai, na vika, ndau vakapa na klo, ndala hovur mana rende, mai voltan be mata tu vikan, di vakapa baru tekin, salai tigo iwal nembula, salai suku mai sama tigo i, namun waktu mai Ingkarabi itu kena bawa bunuai, ibu Sina, itu sampai sama dengan itu apartemen, main sama hill, sama kan apartemen. Pulau kerumah boleh 5 tukin, rotul lok main nangone, nangono sam tambe somukina, usah wakas sama tak usah via, usah kelan sandonele. Saat ini saran ng wakasan, siya nga nabitataw may vale vertu namone, siya nga nabitataw iraliloto, siya nga nito na visual-suli kaya nakatuyan at nakakata niya sa mga kodibiti, sa mayabang nandende, sa mayabang mo. Ya, nayalo, wakati mo tipo, hindi tipo, wakasama, sa tigo mo para tipo, wakatatarot tipo siya, dapat tipo. Matay ni singa, natutulaki na wani matya, sali karambot isang, na wano ay blok tiba isang ay mata, rakaya ora kanentaw, ni kaya blok na nraya na san mataw, ay na stroke na san imuwi. Kaya blok na san imuwi, ay na stroke na san mataw. Ngay tutal tu nabi wano kebe, randu wano na bomay no di set. Ni legilang kaya, na itu na sel membeleta na mata, itu na sel membeleta na ngusu, na kena be korang daw bebe na ngusu na yan beleta ni trainga na sel kwa control takana, na wano kwa control takana, na sel ni ngusu na sel ni linga, ewa na sana ni movi todo, kasawa wina bole, ando na daragali wano tule dagabe bole pula, mi ule waka bubuli na ngau na sa tiga bu rehab tal tiukin, mi waka bubuli tumbi kamay na iba kong ko, bite sanong ko. Sanunggo, oleh baka dati utal may nangambada. Siya may unscrew tak ando nakanggo, kasi ando nakabaka tumuraraw. Ni ubiya tawra nakang kasi natinraw, batin sa amat ito na sel todo. Kaya na stroke na nandun nga nangaw na leg na, matikin na bang doon na sel, na puno ko sa mga level, na puno doon may sabak lenggay. Ito rin ito nang unalala sa ramata na siya. May domingo, ubakalati ko ni na toko ko niya bangbira, pida na sela lagi siya nga ito siya. Siya ito natin. May domingo, sela ko ito nga muna kanya. Iyasan na bang kurang-kurangan ako? Kona tumbu dagea, kona toso dagea, ko kero sa bakilatu. O waro bosa tubi kemini kuwa, endo nai wabuli bosa ni kalo, kau sendi wati tingata. Bosa ni kalongo ay natatara sargina lomoni, nakagana sinenday. Sa lagot ko na bingarabi, sa lagot ko na matay ni Bongya, sa Loban, na bunuwe blok tiko, kasonga tiko. Ala tulay check ta na kena mati, na kena lauray, na film. Tartung garida, sa Loban na raw na bunuwe blok ya, sanggay sika, sanggay bigo tal na blok dakawe no kumoneda. Kaya binakani mo na tigo ni kayo mo. Tambo ni vadada na.
Sange roto tu roto. Wirumana ya olai ni salo pano tu kali tes tak na MRI. Tes mele bagawe. Sange roto rive kene. Roto rive roto sange mengara batale ba wani mate ba wani wai. Tato ngai bina kata lo lau tale ba ruwa. Mele indike vitale na bono apa sa garage. Ne kuron no la ko bina kata mutang mata wala la ko bikene. O sa duri lom sa to soma tana katu. O duri lom maya o vakela o senga tironi o kelana ni dona kai sangui mui. O simbra ni watakele kelata. Sao de dona ngono bola memori ke ro sanga mai rede ti ko dona uda lole na linga ngui muri. Sao mai hula vide ti ko tumba sao ke to lo viti se ti ngana mau ni. Ngona ndavandavo roto biute tumba ti ko ndavandavo lo. E cambio me o ngai songa mano e ngai kalela. E cambio me na bonongo cambio watakina ko me. Ko e bo bole kene me. Da bonongo e uda lo sa tu. Dona ona bala na kene tu. O sa duri long. O sakelati ko no bakasa me no sakelati ko. I'm getting serious on one side. Satu tu ne veo sa salovana e vida talena plot e krita the same one. Okay, I was getting serious. So I was also serious in seeking His will and His mind. Ta lago tu na masa, lago tu na tangi, pana kolo. O sangue do que tu na same o sangue do ni uduri na lomani ni ibonua no laki teste. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa da butani matai karua salia do ni kaba. E ke mau sala ko na budo ni ala limate. Au na sendre ra bakanada. O sa da budo ti kaya. Sangat kasar ti ko na tiri volta na ambalete do san gon tu. Ni lubiga na na da budo ti mo na sensa na ko bakal. But wait until you get into a problem. Matangal problem ba. Sa vi malani bos ke ngai ba malani. Mano sale do ke ni sa ti ko ba ke al. O sa bakala sa. Ni ndu ai mo ko ti. Dona e mo pre ta ko. Ino lomani tano abono tu kina. Namun usah laki mo. Usah acknowledge taksa. So Lord, you are with me. Sampai total na mo ko. De kya? So I dal sa naman I knew that I had a divine visitation. Kaya ko te mo na bonua e vika uki na naklo. Never felt like that before. Siya wando ni mo bakala ni ba? E dona kano mo bakala ni siya naklo. E ali wale baka sauri na buni nunguti ko bonua ya. E baka wai dala baka sauri sana that I was having a problem. E baka dona marau ke dona rekile mo ya mai. Kau bakala no na siya naklo. Though when I speak the word, in His presence, all the pains are unplugged. All the pains are unplugged. Nesero nikalo. O sama klasa tunai. O sama ko selong. Tura so you with me. Sampai bama ibo ko. Son, from day one of the salvation, was a 20th day of August 1967. From the day one of the salvation until today, I have never left you. Asa wando mo sa nabia. Sa kailangan na tangi. O sa tangi, o sa speaking tongue, o sa maso na tambo, o sa bakla ko na sero na ko. Sa bato ya, sa ngaiwan ko na long. Never mo matitu. Labet. Si bobo nungo mo labet taroke. O nga labet na never mo kwa matitu ya. O labet na kay talaga ka. Talaga na, luto somtal, may tawo talte. May kaya, na itukutu ka sulubiya o manatanala.
Namun ni tesnya, that I was going to come back. Dia wana kau boleh ukal. Tapi teman kamu, sini kai wuliki, sini kai wuliki. So you have to go through it. You don't want that to be coming in and make all that access to me. But to me, it means so much. Me rawan yung bakla. Kalau mo kay kamera mo. Lemon na also, lemon na ngong. Me ready to the affair of the whole world. And yet, choose to be with me at the moment. Allah matans. Lama shikatara balamanda. Hindiri andere mo shikatara. Heavenly language. Kailangan ako yan. O sa sinikilala ko ba? O suka lisumay. O lisumay o sa durumitum. Pasapang ko kananasi. To the retiga. I heard you speaking inside. I was praying. I was Christian. Kung nabanta na biyo na kawilata. Katolik. Kalau kami nungurung, putus ambil yang makin. Orang litia batang itinan, orang sila bisa man. Mana sa bisa batang itinan, bisa yan. Pero to nungguba. Kalau kami nungurung, kalau yang tahu kok. Ang tahu ko dia, o sa pakasama taga tiyo natural. My mind was just set on him. May pakasama taga tiyo na kahit nakapamediyaw mo. Lo and behold, wakilan ba sino may naloman ni balik on Indonesia. Nangon mga usapa kilaki na o badila beta taleba. Mo sa labeta mo sa sini kaya la, baltay kaya wakato ko na room, wato do na tanaw. Abangan, kosongan abang. Kongo sa labeta ka sa raw bitu sulta. Kung kaya mo rosa seri sarap na ala na mo. Nana, neba usaya ba? Kung mga mo siya raja. Orang tengah biok, he was going to bring me back. Kemudian sesuatu tentang rapat itu tentang kalau mulai. Kalau kalau lebu, kalau dah marah nama bosnya. He's a covenant keeping God, unchanging, eternal. Saud may baleo, sa sukal estali summertime, sa alay mula ruot ko na tiko. Sa alay usar na wili bolatam sa lagat. Na bolatam na baka may ramatan ni mot. Nanon ralawlak na long. Nanon baka dodo tegyaw. Nanon baka binakatakan ng bulo, baka ritakan-takan ng bumalmulo. Makanya dia lebih itu Indonesia cakap. Nai bola di cope, do nai bola do buat saat anak wili. Anda wili kan ambalagan satu nganan mengurini daily reading. Yang diubakilan atau sudah tukin, o sensotin. Ini sama ibu kata di cope itu nai dalam teman. Era posa dia nanti ini voltam kita. Nanu voltam bawa lagi tetap terus na nai bola di cope. Itu nak kan sesuatu dende. Kay posa main posa. Kay low main posa. The word becomes alive when you are meeting problem. Kelana na? Kaya mga sota ko tunan rin ko. Will you voltam boleh? Out of that scripture, God will speak to you. And a posa ko bigo ko na posa sarna ino dono morong. Posa na na lebih. Posa na na ko binakatan nombor. Posa ko. Sale mo na nagbumalmalum sa makarita kami na Colombia. Sa reporting mo, natoso tayo kaya. Ego na singan to sa tagala, baka man nagkikilaman na namulmulum iti. Lebekan endaw, mula tap, lebekan endaw baka yung umpiyan na naman. Baka daw sinman ka, mapakasama ka. Daw yung Ramadan na nasan pinakabalikan mo. Nandaw ba tayo ka? Yung nangon nitabi mati asan, doon na ka. Nanonabos sa iyo na ko. Na nabarita kami yung nakalaw na di malum-malum ka dito.
Isama tata mina tu yang salah ko nakena posa di bawah tu salah nakena posa di bawah tu. O sa bakla ni sa tiga bu mina kata kema. Nanu beo kana kata ko. O sa bakla ni maka usam parastaki, o sa samaki, o sa savai, sa umbi nanu kumulmulum eno nanra. Sa hostil dia. Tu na beo nanu kumulmulum o waktu tu start o wana mina. Satu sih sama ibu atau lo bola nunggu tiko, dona kan kata-kata na met, nunggu damit tiko ibalik ang kailan dona bongi, au dabo tiko, au saklan sa, kau sangan, kau sentiap orang tu nunggu na tiap orang, kau makanan tu kita mulai bunuh tali, mulai dah, itu sana sinles tali na pulpit, namun dabo tunggu, sana dabo tunggu kan tu, mereka nalabi balik. Mereka kalau na wheelchair wiki, sana sinra ni benar. Ini sa positif mai baya. Ongai biasa kata ni, ni biasa kata ni. Ongai biasa, ode tu na baya, na apa, ongai sana mau apa, ongai mau itu. So he was on speaking on the winning side. Sandolo kita tiada nak. What he was saying was a fact, but not the truth. It was a fact that I had a stroke. But the truth is, in the name of Jesus, I can be healed. That's the truth. O sampai dokter benar nana kulit balik balik itu pasang dokter itu nana kata itu salah itu mio kan ya to kan ya bawa bawa kan no satu dah no salah benar. Sama itu na spiritual attack anak teknik makasam tapi banyak tertinggal main na stroke kuat terjadi ne buru tiga mana biar ketong-tongan wasana itu dona bungle bokla tiga o sampai itu mana ni rumah tu lagi tiga mana itu sitting rumah sama kan Nendang mereka kota ni jome dole indang itu, duita kena bangko salah indang tiga wana nanti wana tu, sampai batu boleh lompu, nak keluar na komplek, balik tanggo, sampai wana nanti tu, kau simrani balik, apa nang kita itu, nang kita bangaliu ni lot itu. Nesosolo tu tuania, nama kata tuania apa ni? Mas mau boleh aku nak. Mata termina sama menantu menyaliku. Kau nak angkat tu nama kau. Awak tak butunga, awak baklan sa lubabi awak dono mata bulu. Dono isa. Lubabi awak sangka kani bangko bi awak kau nak nama itu tu baliu jangan subutin mebit. Lebih tu mebaya. Yang itu tu ya, orang sini nombor lagi, menambah teman. Nah itu tu ya, that's my gift. Eno bisa diseliwi, orang itu tu. Orang kamar rodo ini gua balik diseliwi. Salah ya. Sangkai mayu mulai nanu bananan, nabollo tu mayu nosok. Tu anak kana lemun development tu ya. Upita bakabaya. Untuk kan itu, sama tak klik itu lagi, lu mana keronisa, nabuan nama kata, maybe, kau nak kakek bilang tak tahu tu, kau nak kakek tak tahu manusia, yang nanu bukan, that's my call, my calling on you, ewa wakil ini okay. Yang sini pun boleh ya, nunggu tak nak benar, kena kau sakit. Nang masak boleh begini, aku punya nasi solo. Sakai main tahu tu ngai, no pita ngapa kata ikut. Pita, pati kena malu-malu, pokok sahaja kau bure tu main kau sering kalau sahaja kau kilat, kau sambil kau beli ke tu nang mana dendri, kau suka. Di sahaja tu ya usakai pakai sama tak ya, mai biti, nang mau tahu tu yang tutu ni puna.
ke no tau huna na general council no kuma I huna vi ke munike I vina bono sa wa itakin vi bono songole I viti songo viti o bono ki o sanga I vanga turang I vina bono la kuma ki na lumia o sa rida to no bono bono kom ni sa o sa pinakasarang abiyaw sa atin mo rin siya ramay, sa matatabi na sa tumabiyaw, na malumulumuli ba ito mo? Sa kaulay na itutu, sa kaulay na itag, na tayo. O sa kay nama kayo na isang itag. Sa kay ko sabihin na turang kay banggo ka. That is what is called my mercy and my grace. Kuasa nganggur, kenapa mercy and my grace? Kemudian semua, tu nak kali malu tu bikin. Utang mata tu mau bikin ni, oni review mai, nanong bitu tu kita. Lebih kami review dari tu nanong dolong. Utang mata that's a real pita. Kau tu ni auta tu mau bikin ni. Ya kemana sama ya? Apa? So we depend so much on His grace and mercy. Araw to kana kalobe kana turabe Paula. Paula, my grace is sufficient. Nakuha ko nakabuliti over to na 47 to na First Assembly, Fijian Assembly. Nawasan mo na grace. Undeserved favor. You don't deserve it. We don't deserve it. It's given free. It should be received free. It's given free. Sangay kiro may songo na kayo na kango. Nangaw ni sala nila ko dati. May alabiyo na dito. Can you figure that out? So we can then, so we can go to nandende. Yan nandende nito, mataw sa tabi. So ibo nandende, la. Dende ni puno hawati. Dende ni bibisuki habit, bad habit. Dende ni bakawalay. Dende ni bimaluway. Ito tu waktu binasara na principle na pelatih. Toto waktu binas. Sangai magaw masing lebih kirau. In order to go up, we had to go down. Kung nakat po ni Botang, and ay matay ni Pita, nakanawasin dua. Yan ang tigin na ono. E sa kaombo, mundo urek yung makalibukina. Iyan ay nangaw na leka-leka ombo, ngaw na bibakatulay, ngaw na trial. Kaya nga, doon sa abakarotaki, kanda uberataki na bunga, na bere bunga. Kaya bolta mo, me sa kunekina, na mundo bakambauta, ni sa abakatulay, me talay bakalay usara, katali balilay na kola sa dada raw-raw sa bakatamulay na bukamanda me kani baka binubinaka kami dokay kami baka dododagikina ni sa ray-ray may naturang chiso ka eva buya bukida me kola din na kina ibaro ribingara ni kuwa kero siya nibutunta Iko kero ka turanga binako mo lebo na bituli, na mo lebo na rendre, na mo lebo na mosi, na mo lebo na tangi. Kay kene kura kene mi matagal itutu, pero lawan na ibiti na kene mi matagal itutu. O kwa sa sabuto ngano na weli asin dai tagalwa pendo na ka. O kwa na sindra ba ngandol na kay lagmay may natuga ka. O kwa na wheelchair may ibiti. Kero may matagal. Kero sa lay tiyo ika, alam may kero ito na doon na yan, rendin total.
Tonen, metalo lekira. Aula ko taki ina non rasong na marama WM manitasi. Ang galay tiukin. E sana una ni maso. Aula mo sa na ni doon maso. Turana. Ni mo turana ka tal na nung ni tamata manendam ko toki. Sao tiba mo sa kay tu na ba o bina kat mo matatag weekend. O naital tawang kasi lewo. O kwa sa mulo bina kat. Kwa sa may lawa gitu. Nandun iba ko dia, nandun. So satu ko na sansin ra din. Asim nan kay sukali sulman may nakata. Kaya man. Yes, so din doon ka. Ay ba. Baka mga nakalala. Yan nandin na. Ena ibiriw waseti guru Hallelujah. wasiti ka roa tinetin gandua ya kasasa ni kanimara nandawi dunrubi di sayeti asar karawana ya muri sanggai buata kana buat ya London ya na baka wiki na buat sata kabi ko ambo mundong gai ba ko buata kana linga mundo sa wanda mele kenanduru sa malumulum ka baka ndon tak na sala kene bomdo mekaku ni makasisi ko kwa sangera kabong bulekin do singa tamundo bibi na kati kirna tamata kedna tapi kan nene basta evio na kai ni roi ko lisuma no be ko lisuma na tamata oskele veo na kolondo University vangole makina nanomu ngangande se nanomu rai na. Get your attention. In university, God gets your attention. Nandende do ya e makametulo vio na klo focus on me. Don't focus on anything else. Yang kasaran au boleh to focus on God. Kilana daro, December dia tu bukan nendele matakan tapi you better focus on God. Itu kita tahu tengok you focus on God. So bekom ni stok tu nendele lalai, namusi lalai. So bekom ni sota pasat tinggal lo, kemudian nasi negarauna, narade makan lengkai ko, nendele stok tu timur. But what God is trying to do, is trying to get your attention. So that you focus on Him. Can you deliver us from pride? Nandende eseri kenda se vangawati kenda se evabuli di kenda manambulan doka. Saka ko saram doka takamdo. Osangari rotundo nalolo mo lenga. Kendo ni kalta nalolo mo lenga. Tumay bunaw to ni po. Ay mo tutumbul sa to ni klana tama. Watak yaw. Emalmulo mo to, enduk ka to. Iya nalolo mo lenga ni klo. Pero tu kin enda bagay tabi to ni. Kata sama wena kin bagay wana klo. Ora kata labi kin naman tamalmulo mo to reveal sa our weaknesses. Na lo totolo, na dulu na lema. Na narosod. Enarani maritek man. God shows your weaknesses and your strength. It increases your hatred for sin. Nandende indomdono me vangoli ko mo kakuntalita kan molmolum na ibawada. Kata na ibawada na ibuni
Sotaro tiko na dende. Taray na kikina ng tambulan ni Makambota. Yang ni kuwaw sa bakla na nangumbulan ni Makambota sa tumbo na kasa. Sa tiko sa tiko ito na bunuwa minata. Nimbera ni watabi man. Kau sama minaki na wali wana klo. And then it also reveals to you the faithfulness of God. Mari takabiko, kapandi takabiko. Ni kalau ang nakarapating mo sa kalau Elondina. Kalau Elondina. He's faithfulness. He's a faithful God. Nabingaw na indolo ko may kinamera kasama yung sa biyaw. Yung sa bakla niya sa biluto ito nung within. Kasi nga ito nitaw, binagato nung within. Sa mga sabi ito ba nung wakasam. Wala lang ko nung matinuto. Sa ito na kanya biyaw. Sana daw ko nung within. Alam mo na nandiyo sa tawti. Nabimbumi. Nung kila ko na nung rumo ni Mode. Nung kila itangi na nakalo. Kangau kelati kami na sa kaboto. Nabingaw na kaya tangi na kinako. Nindo na dende, sendo na biyo katong-tongani, sendo na kami biyo katubulay, sendo na ito ni malumulo, buta tigo na mabakasa man natin kasama lang ni Rawayaw kina, niutangin na nakalo. Every time I call upon His name, every time I prevail in praying, I pray through. Ang bakilangan na nung pumasok, durusara kinalogit ang usa, kasama man na nung pumasok. Sa kanilang dua, wingaw na kini, umasok na nakalo. Doon talaga kaya nabugay kita kin na self-centeredness. Self-centeredness. Lewikin na sa tungan na makasama, yaw. Self-centeredness. Nakalo, ibinakat mo kapon yung self-centeredness. Sentata ka na nomo, siya pangolaya na nomo, wingarabi, na loma, na nomo loma, na nomo binaka, na nomo lodi, pangolaya biratan. Kuning balik tiga tinga, kuning balik tinga na watin, kuning balik tinga na uba, kuning balik tiga tinga, kuning balik tinga, balik tiratan. Sa warong duta na kiro sa warong wale, kiro sa kir sa na balik wana kalo, di mo kikira. Na buku ni non lewa. O asi tingay kayo sa bola no bola ni bagadin. No sa atin na tutun belita. O bi murian na kanang unsa ba law sa unsa law constitution. Simra do toro tu na dara te ba medically unfit. O sa bola berato because of one medical condition. O sa krea. O sa tosa na dara. What about me o sa sanga bulo man na kaya ito naman ito sa mga. Kaya sa kayo sa ngaradyo na nalawa. Lord, what is your will? Nalo maningaw na kaya bula lima kaya ito kina sa aote bula lima. Sa kayo matatawi kira, wero na ka, pinakatang kulo na karoy ka. Dua, ikaroy tara ni Robolot. Nilay tara na Robolot ubo, guinosot. Sa warong tara sa tungang, pamatingan ni Robolot, Robolot yung mata. Taragin ito na walot, tulong lang damda. Nabibiti ko na tulong na ba na milyon ng dolar na kanisa, na kanata. Mamasang nga mo, sa kimamitoso na doon na bale, kimay bingarabikin na bale matangay, tak na ronan to, na bale ni bingarabi tuba kawawa. Na kimamigay ngolem na bale tuloy. Yan sa kalungan, kaya wasa asora, wasa birita ka na bituin. Patungtong muri rito, warang turan na senda, bibirita ka na rito. O sa birta ka ng utawin, o sa kilan, o sa sinrawat na nabulotea. Yan po ang kaituri, o may kumay, makanda mo na tayo mati. Tao biskor tumanda ni kera. O buli daw talo ko yan, kung nakadita-kataka, tuta ka talamay, lakli tara na bulot. Nung kung kaila ba yaw, sa pole-pole talo ito, tara bulot. Kaya na pole-pole na kapatingan ng bulot. Nung sinisud, nagkaroon siya ni bulome. Yan ba may mo? Nung sinisud. Kaya mga nasulikin na yun, doon ang milyonin ng dolar yung baleta na first payment ni Balotya. 1 million. Kaya na mo tayo? Pero itatal siya sa kanang buto na yapang pala-pala. Abang mo, ni kukun lang tayo. Kunin nang kaya ba pala-pala na sino sa nasulikin nila. 1 million. 1 million.
mata ni single local church ena suli dona milion ena semi sokole biti e con che va atonga rame toga rabo beta cross your fingers e rabo da farro mo tambolo toga hallelujah pata che non vuole vanda borna structure bo akan membalea yung gaya lagoti ba satu na ko bita tal na ram winding ding italam mo sa bita na dan sa mo na wali wana kalo ni sa rending tigi utal me di batal da kan lo mani roto lang bagoti mata sa nakwatiwa na kane baba sandala man dito na siya kasi berde mo no bito tama po na Nandau betum beri lo loma, ko Chisua Karisto.
sama ibu orang satu boleh bu na tuku ibu kasih ada tiga orang ni kuah na tambahan ni orang mana bosan ni kalau kena nak lebih kemani dona kaya tamu itu boleh governan da profesa ini kuah boleh timeri kena bulan September. A lot of things are happening there. Kita nasi sahut ya kita may warung tal kita nambong na YouTube na naposto doon na tal malata na the unity of the body of Christ. Nakena sa mga kota bata may nakalo na isang saglot sandungan may isang saglot. Very powerful message. As a church leader, very powerful message. Very powerful. So nakaya daw tamay. Yo, bukan dikira to malo. Pasawa mina boleh ni umay ramar. Warramat ang Sa kami bikin na weekend na. Anong daw maruti kanda ti. Ngunang bulan, ngunang na bulan doon. Okay lang yung weekend na siya. Baka yung balaguti ko. Nananaray. Baka siya kati ko. Sendinde. Siya ako. Ayaw ko. Mamuto tiyo. Naturang ko Jesus. Wala lekas. Wala lekas. Wala lekas. Doon na muna. Gusto ulit yung bibig naturang. Ako kila ni. Nandun na ka. Nabungan na rin. Kung bunutan. Nabigolo todo. Kung saan paro bunutan. O bunutan. Berto na. Wala ito may arena. O nabunutan ike. The message is a very powerful message for you and for me. Yung balat na ipakataw ito tinanong na bulan doon bang. Kababotan ni na nabos ka ni weekend na naklo. Unang mo yung balat ito na nangalay makatambor ay sake. O ay parang. Ipakatambor ko na uliban o memoraya. Kinaitan lo ito na ena wakati mungkin masih rusuh berkeruah. Dah kalau benar ni tamu kelele besar. Ni akan kalau we pramala we badam borna nubemu doam bawa Isaac. Lagu na belu na gay warai terkait we mulai badam berkoki. Kabekin na bot na volta muni semataka sa wasosol pram. So matak. Yung satu na yung so matak. Gosando na elo ni lomasoy. Elo ni talerora. Elo marotak. Nakasaboskin go mo na klo. Nagirida ni darabutan ng donasan. Nagimakasama na kaya baka maliba ko matiin na luben o lumotor. And asinsim matarawa. Tarandakan anak kelungar ni bakabuna. Kelungar ni bakabuna. May baka yung maman daw ulit yung way perang nang lagi baka mati siya. Sini ka mama? Tawala man tayo baka uyo. May baka biyaw. Ya, sini doon na kaya. Kani voltan mo. Sa solibi e perang man itutuko. Matakalilay na singaya sa baka sosolo ko ya. Runo na dorbo, waisaki. Nambuka sa baro na ilawala. E nabono na kay baro ita katikubuan na kalau malay baka tambor kina na luben. Tu sama niya. Iya, naibuno ko. Ibuno pa ito, nabibaka ko nga tayo, ito ko na ulibon waya. The blessings of Mount Moriah. Doon na ka nabibaka ko nga tayo. Nabono ako sa klato na nabono na ulibon wa sa baro. Ulibon sa baro. Na ulibon ni may makarutak. Iya usanga yung reda o hindi ka tiyo natin ikoltan mo. O maso nakatigo, baka nananukina, baka rutak tiyo. Usanga ito rarawa. Nimbera, nagambeta na ulibon mo. Nimbera, ninumo, nabibakalo nga takya. O iko na rugo sarang ni ulibon mo, nimbera na talaga. Usama ka lamura kina, doon na nakina. Doon na baka tatamo, matakabura. E sino nga leba ka ba tibay takya? Evarawa ni rango.
O e prama, sembera ni aveka sa vari takarotiko, ni sa tinggomo ko ya, na ibaro esol, na bitala yata, ya mele ibaka tambor na luben en domboma, e la ulibonu. Ngoe wakati ko, when we as individual or as a church ascend Mount Moriah, the Lord of the provisions would be hand delivering a message at the foot of the mountain. This would be the message. Tell me that thing that you hang on to when you are willing to let go all else. Tell me of that thing that you hang on to when you are willing to give every other thing. When you tell me, give it to me. That's the implication. Ona kai te wiki. Nimber na dambatakan uli bunua, sa suli ramai na kandua mulea, endre mandau suli. O mamariketa, mbimbi veiko, tikini na mula, sinanda suli marara. Sinanda serega marara. Sinanda undalaba marara. Tuguna mai viau, ni sasulia kena na kabaloko. Kaya mo tingendo, tuguna via madabaya. Kasi tuguna mai viau. O sanga kabe ko sulia mai viau. Yana tutu vitungo. Yana tutu kombe vitungo. Na tutu ni na bola que le suma na turanga tishu vekenda todo. Nakaba na siti gombo. MVP tigo. Sarri kana mo. Hallelujah. Mesakili mai. Mesakili live mai. Hallelujah. Mesa soli mai. Mesoli mai wana ko kwenda garaba tingo. This total submission is done first before arriving at Mount Moriah. You won't receive the blessing on Mount Moriah if you don't surrender all to Him. No blessing if you don't surrender all. Romata menaka. No muloto din mo na sena ni todo na kalomata. Kabagay saboti ba ndo makana nombu. If you want the fullness of blessing from God, then hand over. Show your mind a kai. That's a message here. That's a message here. Okay, naliamu nambari dekate sa nungo, bilinya sa nungo, botor na ako andon may botor. Siya nga ako ay pinakatatigo na kanayoti ko andon niya solia. Niya soliwa. When you give every other thing, and then the leftover, I want you to give that to me. Nya saba ka sama saba ke do na soli. Saba ka sama ta na lebu ni ka ya solia. Kona kana moti ya solia mai ya. Hallelujah. Ni so solia na mo nyuta doko mundarabia. Kada do sa solia. And yet there's still some left over. That's the one that I'm demanding. I'll send him demand that I'll send the Sulia around my Sama. I'll demand the way on the canon, don't render him a Solia. The last thing that you give. Mubaka Sama Tamada Solia. Don't render. Ah, Paya Solia, Tuna Boy. When I took the last days, took the Kaloni Kua, you want to rescue Mokwa. Took the Nona Murisara. Took the Sama. Give me what you're supposed to give me. Abraham settled this issue with God before climbing up Mount Moriah. He received all the blessings he was promised because he didn't withhold anything from God. This is what the scripture says in verse 12, 22:12.
Don't lay a hand on the boy, the angel said. Do not hurt him in any way. For now I know that you truly fear God. You have not withheld from me anything. For now I know that you have not withheld anything from me. Salah bago Peprama Layani Duta Nambuka Fesuka Navena Bita Irake Taurna Shele Sabo Matia Sampai Boso Minakol. Don't touch the boy. Kuwa na tarana mo mo. Ni usang may kilain dahin. Isasang doon na ka. Hallelujah. Mamuri talaga yan. Nabiba kulungata ke tiung baru liban wan we ngoroya na maro wal komo. Nabiba kulungata ko tiwe laga. Ko ni nakaraw na kana bibo sa akin na kana bibo kondo ni mayra. Ni merne o kakmenom. Nabiba kulungata kya. Na simran no. Wakabonga. Ke baka wa ko ba tangin ngin dia ba ko para. Withholding nothing. So saloto kada mo and do yung tanong. We all have a moment when you and I need God to tell us, each one of us, now I know that you withhold nothing from me. Not until you reach that stage. Not until God tells you, now I know that you really withhold nothing from me. Sama tu mau tiba ya? Kakak itu malu malu mo. There's nothing tu mau malu botamu. Isa sunya na lumena indo mo. Saya tahu dia indo nak kaya boti ko mereka. He withheld nothing. And the only way to go about it is for you not to withhold anything. Amen. Amen. Ahora me repita en el mariposa sila ng México. Electrical and not convinced that God is demanding that you withhold nothing from Him. There has to come a time when God has to know that you really withhold anything. That you really withhold nothing from Him. Ranam tu na matay ka tawa. Ranam tu na matay ka mata. Kaya nakalong dondong na ikila. What a blessing when God knows that you withhold nothing from Him. I will repeat. What a blessing when God knows that you withhold nothing from Him. You can be rest assured that He will hold nothing as far as His gift to you is concerned. Sanandua na kami may wakalawat na nilevo. Kaya sa kilana kalaw, niyoy ko, o singa niyang bureta kayo doon na kami ba? Sa atin doon na kayo, you withhold nothing. Nirawan, kami doon na sosolo to ruwan o tingmo. O, ito na sosolo. Romo-romo ka dito nga. Nung doon sosolo, e na sobra ka may kinanakaw na kami
the principles that we get from this story. What does it mean not to withhold anything from God? Withholding nothing speaks of true sacrifice. True sacrifice. And a semeni tau wala ng wala daw. Pagawala na, kaya kaya tau wala tau suliya. Kaya mangi na tiyan doon kaya sini mga tama ko. True sacrifice only when we hold nothing from Him. Yung sa suliya todo ko, sira todo ko ano na katodo. Then it's a true sacrifice. Nasamay mopo, nasamay lamalinga, nasamay mobiminaka. True sacrifice. When you withhold nothing. Kung nalinga yung doon tingin mo. Nalinga mo pinamuro kung hindi niya dito na kami suliwa. E nasira ni Okati, may mga binabinakan dina, may bingarapin dina makayalo ko mga dina. Kaya baka nalinga mo pinamuro. Kung alam mo niya dito na mga binabinatay ko ya, nalinga mo pinamuro, mga tingin mo ito ka. Mga tingin tantan dito na kaya suliwa. You cannot do it. God is not mocked. You cannot prove God. Tahu ako. Tahu ako na ka. Nagay tahu ako na mabibinakan. Nagay tahu ako na mamuli-muli. Nagay tahu ako na kaya ako kumain din na binarami. Kaya mga tahu ako na kaya solyan buwan. Withholding nothing speaks of true sacrifice. Verse 2 and verse 9. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. Verse 9. When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son, Isaac, and laid him on the altar on top of the wood. True sacrifice. Yes. Speaks of holding nothing. Holding nothing speaks of true sacrifice. Gona ba na natin mo? Katalo kay soliwana ko. Sarau to me kama na ko. Now I know. Abraham, stop. Don't kill your son. Now I know. Hallelujah. That you will hold nothing from me. It will only be a true sacrifice if God knows that you will hold nothing from Him. And nagayado lang na nung bata kaya ako pa hindi na. Kaya kailan na ko. Siya nga ngayon doon na tayo mo tiwain ko. Kaya kailan na lomo, kailan mo mong itambo, kailan mo mong bangay, kailan mo ATM, kailan mo na tao ko mo rin ba kailan to. Nung storehouse, akato to, kailan to to. So na nga may tuko na lang mo, saling ka sa tinasa nga yung binito. Promoto binaka. As long as you hold on, true blessing, God doesn't regard your sacrifice as a true sacrifice. Lebih bikin ni, mau satu lebih bikin ni aku. Mau satu lebih bikin ni aku. True sacrifice. Number 2, Mount Moriah, which means to us withholding nothing, speaks of true faith. True faith. Holding nothing speaks of true faith. Asangge ko na bosa ya, o bosa tara. Sino ni bosa wala na? O bosa tara. True faith, withholding nothing, speaks of true faith. In verse 5, stay here with a donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little further. We will worship there and we will come back. Nung nagabututong mo ay parama, sa kilati mo ko ya, nilumena sa alay mo matitag mo.
Yo kwa sa mo tanga ko na makabota. Kira na lang ba na ba tingin na one? Kira na liso ba ta ma kana. True faith. Holding nothing speaks of true faith. Kana makabota din. Na mo sana ni mara endo na. Na mo sunya ta do mo. You are treading on God's ground. Ono ka na mo tingin na mo. E tigo ke na klo. Ka ka na mo ba ka ba e tigo ke na klo. Mana na ke na mo na no kina e kila na klo. E na sami na klo me ba ka na. Na bala ni bala no para. Ka na ngara ko ngara ba indina e na sami go ba ka na. Withholding nothing speaks of true faith. Verse 7 and 8. Isaac turned to Abraham and said, Father, yes, my son. Abraham replied, we have the fire and the wood. The boy said, but where is the sheep for the burnt offering? Where is the sheep? You know what Abraham said? God will provide, son. God will provide a sheep for the burnt offering. My son, Abraham answered. And they both walked on together. Withholding nothing. Clearly withholding nothing more. Or do not become near at the foot of the mountain. Rosala ba timor na bitaman. Ito sala ko tinay lang ni bata mo siya. Why sa kasama to dito? Piye pra mo sa kasama to dito. Yes. No buksan na mo na kalo. Lakalay makatambor na lubem tumba mo isa. No sa kuasa tengah. No wavering. Yana temata mga moto na klo me ko e na kata na klo. No wavering. Kako ni amabala, kako ni amemeke. Kako ni lomo maroa. Sabi mo mana na klo, mana na mo to do ko. Hello mo to do ko. No mo to do ko. No mo yo to do ko. Kata mo na tuliko. Lo mani ko ki. True faith. True faith, Lord. To know we will go, we will come back. Taman ko na lubena. Satu mo na buka. Finish off. Finish it. To na bango eprama. God will provide. God will provide. Withholding nothing speaks of true faith. Amen. True faith. Tolu. Withholding nothing speaks of dying of self. E tu na ti Dios amate no tamata makao. Withholding nothing speaks of dying to self. Verse 9 and 10. When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. Isaac himself had totally surrendered to his death. Basta ka na nasabi sa mga sinimonge, sinitani, sininro, sena. He was dying. Withholding nothing is dying to self. And the sambolea me bakoti na tamatamaka. Nambula e sani babo entuna kanda sule wana klo. Nambula e sa mate no tamatamaka. Mate pito makao. Mate iko makao. You will only be regarded as holding nothing if you die to your old self. If you die in the flesh, if your old person dies, pakota ka na kawalatay. Ang gaya nyo kaki, may bakambotan din na kalo. Se nambula, siya nga ni maki na kinendo na ka. Oray na, sa sindo na mo ang danro mo lagi na. Sa tangabi kami nito, ang danro ko. People, there is no other way to serve God.
just to serve Him with all our hearts, with all our minds, with all our strength, with our everything, and withhold nothing from Him. Abraham also had totally committed and given his son to die. He was considered righteous because of his obedience to sacrifice his son Isaac to die at Mount Moriah. Well, Abraham was willing to give his son to die. The son was also willing to give himself to die. So, withholding nothing speaks of dying of self. Sama kesarangan na teman-teman. Doon na ka, au bakabating mo, may nangonin nung ito bimatay, may gawin nung ito dala tungo. Trying to crucify my Peter Maka. Sigona. Nangonin was gonna be kirona kaloike. There were 5 pillars that God gave me to go back. These pillars was for us and also for the Assemblies of God of Egypt. One of them was to establish a quality prayer lifestyle. Go and establish a quality prayer lifestyle. A lot of things are happening in our prayer life. Boleh sa prayer pamphlet kana warutak naro kina vira duro rolita na reda na dava so di beno no focus on the prayer points. Prayer lifestyle, quality prayer lifestyle. Kero ni roa ngani bal tambas sare dona wala ni ro masa bedroom me sema me kina kona room tio sanando sona katumbani vira na ro mani bal sa kero muida me ro bono ni prayer. Sa boleh tungan mas. Kero lo mengo so bina tungan. Kero ni duriga any time of the day. Prayer lifestyle. Prayer lifestyle. Any time of the day, we're going to pray. We're going to pray. A lot of things are happening. A lot of things are happening. Dying to self. Masuk ke dalam ni, bagam kena kau belatai. Bagam bor teman-teman. Kau bersama teman kau sana. Mereka ya, mereka tu biar nunggu malu-malu. O sahabat mana boleh, beli mana malu-malu kau ngai berdekat. Sarapan awal mana nunggu boleh. So I feel that I'm much cleaner. I'm much holier. Not that holy, but I'm fine. Satu semua ayat sana. Nak kena mau binatang ini bulan masuk. Kena bulan bahaya. Mana mati ni kena mata kau. Kelana kamu alam alam tu bikin kau. Nunda mata kau. Nunda mata bahaya. The things of the flesh. Gona meda number 2 nanda grabe kalau. The things of the flesh. Your flesh. Amu bakasan wa teman. Nemo kau ndo tali teratuini. Nasa sangat ini meda. Tema kikoki. Live weekend, ero itu ngambil dana kabayang. The flesh takes over your life. So withholding nothing, and okay go me mate no mata. Number 4. Withholding nothing speaks of supernatural act of God. The rhythm of na principle o Assembly Committee e tolo e non dei tagli o kenda. Portona tolo mo sa non dei tagli mena klu. When you withhold nothing in your sacrifice, when you withhold nothing as a manifestation of your faith to God, when you withhold nothing of nailing yourself on the cross, that your old self must die. Bona kaya ka mena klu dua supernatural act of God. You have to expect the supernatural act of God. In verse 18, then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. So he took the ram and sacrificed it as a burnt offering in place of his son. Supernatural act of God. Baleta na nona sa soliko at udoko. Senindu maka emangino. Withholding nothing. Elaga ba mo nakina, maybe ba mo takina klo no libanua. Gare ba ba para masaray dentro na Lumen City. Ni vestu endo na bulka.
Naklo na mga rota. Kung siniklo ko ang doon na sipit yung may kaya? Kung mas kinaan ng mga bota. Ay, na mga bota naklo! Sa mga nakakaringan na mga bota naklo! Hindi naman din natin naklo, raw-raw nakakaringan. E natatalaw talaga na rin, hindi na raw-raw, huwag talagang doon ang buhay naman. Hallelujah! Kaya mga bota naklo. Kung sa sila mga bota naklo, sa nangyayari, natatalaw. Supernatural act of God. Withholding nothing speaks of the supernatural act of God. And God is going to act. Namanua ita songa na tondo. Namanua sena e na tuki na naka. Nakara kana tomate ni senrao e na rao para ko. Yung ana e na rao mama e na mula ni withholding nothing. Sando ng mula kalomata. Sando ng mula ni nakamana ko. Sando ng mula bimbi. Sando ng mula e nandaba e namaka e wara na kalo. Mimbasi nga ni weekenda na mula e sena ni mangi na tagama. Wana ko. We release everything that we have. Supernatural act of God. Nikla na lang o tuyo-tuyo bigay naraw ng 2 milyon? O sama ro tayo na bunong mo? O sama maso-maso, may sama ibuno tayo ng walo ito na bunong mo. O tayo din ako maso-maso, may buita ng bulo mo ni Pali, mo sa ibuno ito. O sama ro tayo tiko, niyo kila, niyo sangalaw tiko may kina. Lord, as you know, I withhold nothing from you. Gong ko sa vida buya kani wa. Nalemo ni ka sa laka. O suliwale ron ko motoka, ron e tal. I've given away tens of thousands of dollars away. O suliwale ron manga. Kinaleo talaka, no gulo te solia. Ko tu no gulo o ko tu lo ta me solia. Nang ona bulikin na lori may biti, na lori no to na divisa superintendent, o no sore bulia na don lori. Kana mo kedara ke bulia ruwa. Nang ona bulikin na nawanga 5 nawanga, keto bulia nawanga lo may biti. Keto kila ro may lo may biti don sin mas. Keto sa sama ramanda no to mas. No sore bulia na don nawanga. Ora kena orang ke bulia na ba. That's how I wakati au nendo nando selia without nothing. Santo no kasatira. Utia usabatia dewa ore ni vasin don reaction mai pa me excited mai na sanando. What do ne tigo mai na causa tu na tu. I know that he was holding something. Au sangue makasama ya. Don na kasha botio. No sempre selia. Sangue vangole no wakasama. Kona rumo mos yokin, itu endo na lo mani vale, na vale aneve, nunggu vale. Memang sangai kan itu mebiau, your house, Mati mo salah biar guna utak mo, you biar lagi boleh irat kenalin lo tu, bahkan nando na milyon. Dutu wirne gunung ko mesa asa takatya ni kinan ro bananan kini may bawaro takya no bagay mo kimang isuling no offer 1 million. O sa kito ra to Lord house? Yes. As far as I'm concerned, house mo sa naman ito, yun mo sa mga kawan karon mo kono mo belaha. Dahil kayo sabi sa buka pa mo, I'll be going anytime. Kung nga siya pala ito na ng mula, bundo na pala talking. If she says yes, we're going to leave this house. Matalit ka. Lama may tortorti ko, may sabi ko, basul, ako ulit. Alam ko mapaya, o sa tarong ko, sabi talat ako. Ang ito na liyo pa, just the other week, ito na liyo doon wikiro, kalayaw.
Poti di kaya bina kata naman ako meron ako na balile. Pati wala mo sabi kalimik. It simply means she say yes. Sakit mo ka dito sa. Hallelujah. Malaya, may sa deposit ni $1 million. Glory. Pero wala ito manusuri. Kailangan withholding natin. Au bunaw nga na singaya, au mulay na lelo. Na singa pagdating nga, ito dahil maging doon naman tapos yung tirara. Lakat ang may. Puti pide sa may tunabi, o kailan na po na mula ka na kaya? Nakaluwi, boso kayo, manapulita ka na kumahan. Saro na pala mo. At the altar, may balitan ng doon ng milyon. Sino ko alam nga? Sa kumanda kang tawa talaga kami. Antila ko lang ako na kayo. Hindi ba rin ito? Sinusunod. Sinusunod. Tawag ka sa manusunod. Sulit ka na doon ng milyon? Tamata ka na 1 million. Ando na matambos, sabi na katimalay, volta ka na ng galing. Nakalabi matagal. Hanggang no ang nakalo. Yeah. Ito yung nga may na withholding natin. Withholding natin. Kilala ka? Libigyan niyo, hindi nakatatunan ka. First of all, bulan mantangan ang bulan na withholding natin from God. Withhold natin from Him. Siya na withhold natin yung mata-mata pero-pero ako Italia. Sangat. Sumura rin ako na talong lang. Withholding nothing from Him. Ano bitang ito kina. So, withhold nothing speaks of supernatural act of God. Number 4. Number 5. Withholding nothing speaks of divine provision. Divine provision. Verse 8. God will provide a sheep for a burnt offering. My son Abraham answered. And they both walked on together. Verse 14. Abraham named the place Yahweh, which means the Lord will provide. Amen. To this day, people still use the name as a proverb. On the mountain of the Lord, it will be provided. Amen. Divine provision. Divine provision. Amen. Divine provision. Amen. Kalau dia tiga berarti magtawag talaga kami sa naka. Ako man nga. Ito daw lang naman do totoo sum. Dua nakka. Abi baklo nga talaga ko. Kero sanda meto man wala sinira. Ano na to naklo. Kero sa banggaran kena totolongan indo ng gele. Kero toso kina, wala mo mibulta kami naman ako. Isang doon na ka, nalibutan ni Vintara-tara, ni Vikaitu. Dovira mo. Berangan kiro na kami ko, wala ni Vikiro. Usama ko ito ganyan ko, so nayayan ni Nom Robale. Siya man na kilaban, kiro baka bali bauti. Kiro baka raw baka bali bauti. Pero na setting, endo na flat screen, 60 inches, 72 inches. Doon raw na fridge, double door. Bos hati kan may video mo, sa tambag kita may bikiraw, sa tuon may bikiraw na tuto na yaya ni vale sa pensi. Yung mo, masaya ni Malibu. Siyempre, tumandang ang itara. Kaya ako doon natin ubikom ni, may siya kumandang ang talawali. Hey, divine provision! Withholding nothing speaks of divine provision. Divine provision on the mountain, God provides. Yan nakakanya mo, nasara mo dati ko, at the foot of the mountain. Sino sa lahat yung nagaya mo ngay biyalay na one blessing ka? Baka yung Roma God knew that Abraham was withholding nothing. And that's how he had provided a sheep. He had provided his provision, supernatural act.
Sabaru te ke tuma no le bonua na katodo. Can I do it? Withholding nothing speaks of the divine favor of God. Divine favor. Verse 15. Then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. This is what the Lord says. Because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my name that I will certainly bless you. What a blessing. The blessing of Mount Moriah. The blessings of Mount Moriah. You cannot beat God in giving, no matter how you try. And the Sibra na Sibiti Koya, or Koya, and the Rukai Gotuma. Hurricane no more to Rankin Marama, and the Saka Kwani withhold again. Kakona Marra and Donaka. One was even Mount and the Mulan Donaka. Nandre ni lavo ni Varosa Davo America. Or Romano Timas Hamaro crash no many dollar. O sarong tartingan so de kemni sabi ale tartingan. Kito lo tu men lo tu ndio kito e o ka ba ti wala na mi ngo o sarong galawen. O ka to velo men sim so le vero nela. Audio masuk lagi kok. Isin karora na kay gulo te timo. Isin karora na namubayo that you withhold nothing from God. Isin karora. Pambi ni satin on the bulletu and on the waro ng bulletu. And the challenge level tiweke. If you dare step by faith and ask God, tamamu ibukiyaw na tutungo. O kila ni rende e usava yoki ke mun rane bukiya mun na dawi kalongo satiko ke na indonan ginali o sasara marawe perang na kau ni takawa e o mandero me adawe o na kaya adawe perang ni bukiya yoki ni bukiya na kutawa mauta ni bukiya na humal malumu o mandre me longo no dawi kalauke ke ba sabara dia tu dai lo ka meke o no me masuk lagi. Hallelujah. Hallelujah. God is going to do supernatural activity. He will do it within. May besu the besu itu kita boy besu koko. Sin karara o satu na tinagi kemni. En atau sarana may wanda bore na ba. En andam ni tam Amerika. Me kerong geles tane. Sangali lago tiu na bagabuin ni rumbula. Lago tiu na dito bitang mo pati na kalaw. Na kanang sol na vale ay sin ka ba itali. Sara kamo ti na kalaw. Sakurita ki kerawo ti na kalaw. Akurita ka rumbula. Sabador veo na tatakmana ni amate tu na sangu mowi. Sabang mulai yang mai. Saka veo na kalaw ke wasa. Paya, karena na ka na kakela. O sama ni kaya buat iyo. Namulaw ang member, we not going to take okay. But today something is going to happen. Brother, and I'm not kind of a cow na kalo. If you're really sincere enough, if you are honest, if you are transparent, namulaw ang member, you really deep down in your heart.
ide. Wala kay wala tayo doon tura. Ando na maruto na tura. Nalibong niya away tang dollar buwan ito. Doon na ka nalibong buwan lima. Oray na vera ka kanto sinuri din lang may vera buwan lima. Ito may uno ike oray din sa buwan lima. Sa maruto na kaluya. Pero ano? E nandun ang unang nangunang ko, what is going to give you a test? Like Abraham. Naibuno ni po siya nila test again. Naibuno ni po siya nabigyan naman ng law. Mendalo ayaw mo, nasabaw ayaw mo, nakalo na test again. From ano? There has to come a time na sa test again. Na natugon na bigyan na bigyan na kalo. Now I know that you withhold nothing from me. It's not even happening now. Kung sarili nga ako ni matangor. Kaya tarong natin ko naman ni matangor. Kung imalang-malang ko, kami, he knows it. He knows it. Ewa, huwag tamatan. Baka tamatawa siya na itingaw tamo. Sama rutak. I'm happy with what's happening here. Kaliw na utak ko, utak ka. Kung doon na utak ko, binak mo. I can see deep into your spirit that you have a desire. You are honest with Him. But it won't end here. Sarang mo diba? Here. Saot tinanong mo katatampo ko, saot tinakabi mo, then God is going to give you a test. Na makatagya para. In that test, o kung ano ito binakinabi ko, now I know, nangunang ko, nasimbang sa kabi ko, may adosa, sa rida, nasa gabi kalawang din, nangunang ang darating ko. Now He knows that you desire for a change. You desire to withhold nothing from Him. But that has to be tested. It's going to be tested. I'm looking forward for that. I'm not going to masuli community. I'm not going to when the time comes for you, for Him to test you, He'll be able to tell you the same word that He told Abraham. When He said, Abraham, don't kill your son. Now I know that you withhold nothing from me. Heavenly Father, I thank you for the lives of your people. I thank you for their honesty and their sincerity and their willingness and their obedience to the moving of the Holy Spirit. O sa kreaturang manisasaltanira na kami na siya ng tayo. Naglabangaran ng Deva, so mabuto na yun. Yung mga ditagal namin na mamisal, meron muriya. Sulibin na kaukawa, meron na kaparokin. Kaya doon meron na ka. Manikilakin, dahin-dahin, sa siya na sabi sa akin, pero sabi na pinakatakin, meron mga dita ka, na namralomani ka manik, namrayuto ba ako, namrayauto ba ako, namakato ba ako. Doon mo masabi na noon, kunin na mga dinatakin, siya na ngayon doon na ka, pero murid na gawin ka manik. Siya ngayon doon na ka, suka. Siya ngayon doon na ka, mangi na gawin ka manik. Pero susulit ko doon na gawin ka manik. Pinawala yung sa mura, ano ang niloloma? Pinawala yung sa mura, hindi ko kayo tagal na nagmasin. O sa labor na mamulawin kami, kasakari meron lumani, meron bosoni, meron liutaki, meron ba kalungan utaki, meron mga sinipin na naman ikaw gawa, meron liutaki na tatang niya lom, meron na babakin na manuwa, kung hindi nakakita na bawa, may mga rorotek na naman inagawa. O lamor natin ang namulawin kami na kami na inay. Pinawala yung turang naman ikaw sa akin, may magulo, may pagkala na kami kalaba, hindi ba susuwala kayo na naman nila, kaya naman ni Sawa, umbiyan na ni mami mag kasawa kayo kay mami, mami muri kami, marami kami wala ni ba rorotek na naglo, chisu, na ibang bulan. Nawala sa pagkawa, ako mati kami.
nino con no la tu si no vai cabi no vai cabrava sono tornando con le sue sole era da la plota che era un club prendere tutto da una mena tutto il sole per cittadina assolutamente che mi qua kemudian bisa ngomong kayak lu simpul sama kayak YouTube kalau gua sasing guna kayak gua berarti sabi na kenapa me sulit nak kata orang cekna na na kemudian na bibo tu le dan pas tertu guna winter roll melo kan tu bisa tu TV ya lo kan tengah meso kita sasa kalau tengah meso itu Hallelujah, yeah, hallelujah, hallelujah. Amen. Yeah. Can we go traditional jacket so that we can accommodate everybody. Amen. Dan ngomong ini mau titik telangan, lalu mau sah. Ojol sama tesangan di mitur ini. Kalau kasar tu boleh. Misal orang maik. Ada di mitur. Guna preliminary test tu sahaja orang bikin. Kemudian orang tu ni pas. Salah mau apa so? Okay, lama ini sorry. Hallelujah, bakal kita na teman di glow, oni na bakal kita bukan leru sar kita boleh kembali, enak kami sini ni dah.
soli masula talaga nakakana masula dikata talaga haleluya bosu ni ba ko mata ko wana rai ni kada haleluya bo kami sini haleluya bina ko kalle tamai ke mami ni mami kalau ke mami wa mundo tale ke gemni na sini dai wa bimbi turanga na bangga bakal mami samai bangga tekina karensi ke mami sa taka na namri kamata umuni tangai turanga ni bengarawi lebu dedere baru itu mai benua kaki mena tu mai usur kimsa wang berkata lebih untuk tiku turang nono bisinga bina bisinga lele turang kalau singa kuala ngaturang nono mata kuale kaki beda ini turang kemudian sungguh tu turang kaki beda tangan beda kita kena tahu mai biti ena nono tu mana tiku turang nono itu mata ena buku dibeka sa raibu tu takio turang kalau berada kata kebetulan nanti sini turang kita usaha bos bakal terkena na dona milioni na baru untuk turang mena soli na nona sini soli teman iya ni dola bawali tali turang so tali bawali misoli gua berada di soli tali gua turang na bukan nomni teman teman dia bakal berbina tali turang kami kuat na bebas kalau nggak kita tarik mami turang kalau tapi kata di bawah rumah tapi mana kalau sini dendai kim sabah mundo kalau ini kim ni nanti betul kim ni turang ni kim ni kim na untuk turang kalau ini kim turang na bahan nan lo baik kim ikilah bina kana beka itu kim man yang lebih sing bahan dua kalau ni sing turang sabah sing na kim ni dalam hilang ke bawah rokok mai biro ke turang na ni tomata ni bangga terus ni lewa kim ni kim na lo ni balik nak kami sini buat sandi masana tu untuk aturan, abang ramai beki mudi, komputer kemudi nak beki nama desa. Kata lagi tu orang na kami cikgu nak beki suka, dan nama mudi balik, kita bisa waka wasapa kalau tak kata aturan nak beli solid, solid tu orang kalau nama mudi lebih lot tu orang kalau, dan apa kalau tak kini tu orang nama mudi tomata, kau musuh ni beki mana nak kau sini buat, binatang nama kali mana bakari kami sini dai. Kim sakere tulanga muni bakalo nanta katalga le ira ke sa tulanga hono kina ka ke na beke ma na baga ta bata isu puti ke ma bata muni be bakalo nanta ki man mahal ene ka mission ko tulanga kalau ngiti bo dere dere ni do na kina na muni tisu na ibang bola ko do Thank you.
tuna tosunga ni dami tu fongo tuna na boys dami tu fongo ko chusana ko ana toso mara merum bi ma kina na teveli ko te kina dami nabe ya na kali ni ba ka chunga na ka da war na